Wabafowethu awunizwe lenayo imhlola umfana una 19 years ezibiza ngenyanga okuthiwa sibaqedile abantu eThekwini ithi yabathwalisa ibaqola izimali ibanje uqotsheni bayibuza naye imibuzo yazivumela yona igama lomfana ke noma ke ugama lobunyanga ezibiza ngalo kuthiwa ke uDr Judge ke lapha ke endaweni yaseThekwini. Ngeke bafowethu bayaphela abantu bakithi kodwa ke nanto udaba ogcwele khona la kwisiqiniseko AC Media. Judge udume ngani uqola abantu ngibashaya ikhanda ngibascam ngobani abantu suke befuna ukuzothwala khuluma ukuthi usuke wenze njani bachazela abantu uyafika ke emashiya imali ahamba umsebenzi ungenzeke kubeka phela chaza ngangena kakhulu emakhemist ababomyeza kaGhost bengisebenzisa ama products akhe egama lakhe lapha ya kubeka ileyo nto leyo ekade yenzeka imalini osuyenzile ngayo yonke into yenzayo umuntu mefika kuwena umskema malini kudepende ukuthi usuke edingani ibasho bonke phela uyazazi imali zabo umuntu ungafuni ngikukhumbuze bonke lokho singalethe silo sami isigubhu ngiyamnika ngo5 5000 umunye usuke efuna isithwalo ngiyamnika ngo8000 kodwa sithwala into engekho suke abaphumeleli ake abaphumeleli ube abaskema angithi isho phela khuluma iqiniso kubeka khuluma uhlalaphi itholakala eThekwini eMlazi usebenza noba ubaba uDlamini nisebenzela ukudicela igama lami wesebenza yena nisebenza ukwenzani isho udicelela amagama abantu phansi babe oba abantu abadicela phansi basho amagama intatheli ezake zashutha ubaba umyezi chemist esake sangena kuyona abantu abafika esigodleni ababuya kimi kubeka baningi phela ngeke uthi baba u3 kubeka nabanye abake basondelana nami bathi bakade kwesemqoki ibona labadengi babala imalini oyithatha kubona umuntu mezele ukuthwalela ngesigubhu kuba u5000 umuntu mezele ukuthwala ngesithwalo kuba u3 kuba u8 lema e-wallet la ucwela amafoni afucwela iphone nawoba soye kwabantu abanjani soke bekhokhela ini kade befika esigodleni angithi ucash umuntu okwashaya iCard limit ima uzozube nesigodlo wathwasa yini wena cha ngithwasanga mina pho manje indaba uthi uthwasile uzenza isangoma umthwalisa abantu uthi ungathwasanga khuluma phela yebo yini umsebenzi wena kunothwambe ubhe umsebenzi nememngaka na 19 nothwambe ubhe umsebenzi noma ufuna umsebenzi endaweni ubona ukuthi ngcono wena uzibiza ngesangoma ubona ku right lokho akufuneki lokho iphandle lezohlezi uyiqona nentambo oyihlezi uyiqoqa uyithathaphi iphandle engayifaka le la engakusuke ngakhuphula khona amandla ukuze ngikwazi ukwenza lo msebenzi kahle imake njengoba wena sengikubambile mina unamandla wena anginawo sesiphelile isikhathi kuba isikhathi besa on bungabu namandla unamandla adlula wami wena ngamanye amazwi cha mina mengibiza uGhost emaGhost ngicathiswe ngibhema insango noma nginwa amasend cha kubeka khuluma balalela abantu bafuna ukuza zonke indaba zakho khuluma obiza amagama abantu biza amagama abantu osebenza nabo baba uDlamini ubaba uDlamini ku Facebook ubaba uDlamini ikhosi ubizwa ubaba uDlamini bani ikhosi ku Facebook wenzani yena wenza lo msebenzi lo ngwenzayo nami uqola abantu nonke niqola abantu nje umsebenzi wenu niqola abantu ngezigubhu zeni ezasebenzi futhi egcineni ngiyabuza phela njalo ke indaba bafowethu nizizwele ke khona la kwisiqiniseko AC Media ungakhohle ukusubscribe ake siphinde ke sidibana nje kwezinye.